Damai ni debata si termurmur, ibas karina nasa perukuran, ima menjamuti hati-hati dekat pikiran dene, ibagasan Yesus Kristus. Amin. Salam, jonjoh membantah karina, pertua-pertua, sini kekelangan ibagasan geran Tuhan ta Yesus Kristus, ibagasan sodip nami, satu mungkin merkini jua, janah bagi ma dom ibagasan pasu di Tuhan. Kata ni Tuhan ta sinang bikin kenta i minggu rogate tanggal 22 Mei 2022 isuratkan mo ibagasan Jakobus 5 mungkah mo ayat 10 turunai somi ayat 10 aluh temana gegoh sodip kala benar. Pertua-pertua sini kekelengan ibas geran Tuhan ta Yesus Kristus kujakakan mo kata ni Tuhan ta en dahin kita karinana bagian mo nina isidi mulalot kala persah i tengah-tengah dene mersodip mo iya mulalot merlolo ate merende mo iya memoji debata mulalot mersakit idi lomo pengendang kuria isodipkan pengendang imo si mersakit i janah ialunkan mo mina merkite-kite gerar Tuhani ipamalum sodip si menudipkan taba Tuhan ibagasan kepercayaan ngo sakit i ipamalum Tuhani mo iya janah isasa mo karina dosa ni bahan kena karenai mersi sasan dosa mo kene janah mersi so dipenken asa ipamalum kene mergegoh kalohon ngo sodip si mengwei debata jelma ngo bang si Elias bagi kita mertuhu-tuhu ngo isodipkan asa ulang roh udan gabe oda mo tuh roh udan tengah 4 tahun dekahna engkau kesah bagi di mersodip nola mo iya nai roh mo udan ilangit nai gabe ibreken tanah imo hasilna idimo sakatna kene partua-partua sini kekelengan dibagasan dari Tuhan ta Yesus Kristus sodip imo merisikan pengidon mi debata ninganna mendokkan menjalo matangkup by debata merkitekan sodip boy mo kita mengeranai by debata barang sidahari samping mersodip oda kenah menengen-nengen tiki tapi idiga samping pe deket dahari samping boy ngo kita mersodip by debata bapa anta sini sorga merkite kite Yesus Kristus kenah ngo kita dak mersodip ipas ngeluhta bagai sini surat kenibagasan sada Tesalonika 5 ayat 10 itu mendokkan ulang mengadi-ngadi mersodip kasa kena ada mersodip kita karena idingo kesah kalak si percaya jadi mula odang kita dak mersodip sodingo idi bagai sada kalak jelma oda kumesah nenge jarah mate secara pertendin oda molot bana sampang ate oda molot bana gegoh tapi pelin kelsoh mo kesah iprakapkan inggeluhna asa situhunna kenah ngo kita dak tong mengido pengurupin bayi Tuhan ta merkite kite sodip asa seloh penggeluhan ta karena merkegoh ngo sodip idi kuso-kusona baku nengo carana kita mersodip bayi debata asa Tuhan na merkegoh sodip ta idi ningan nak yalu debata merkite ken terpuen ibas minggu rogate enda naing mo ia jari kita bakune ngo selohna mula roh kita mersodip by Tuhan ta ini. Bapak inang sedaya kelengan secara umum isi barang pesin surat Jakobus enda imo pengajaran-pengajaran deket pedah jopok baik kala Kristen si mersera isberi dunia lako peteguhkan kepercayaan bagi ma pesengetkan pekilako bak perulan kala Kristen kan pandangan Kristen nai ibukakan si Jakobus barang piga-piga siranan umpamana kini beak kini cor pengkilako seloh perselisihan ndates ukur bak cerep merukur menalahkan dengan merkata manggang kesobaran deket sodip nai merkitekan terpuk tak sekalian ibukakan si Jakobus ngo bakunet sentengna kalak Kristen mersodip idokkan si Jakobus ngo ibas ayat 10 telu mulalot kalak persah mersodip mo iya kasa kenah mersodip ibagasan kini persah
karena oda terambah jelma idi kini persahna naik kenah debatango mengurupisa karena pelin debatango si mergegoh dekat si merkuasa. Sada Petrus 5 ayat 7 mendokon posoh mo karina nikolsohkan ukur mo taba debata ai iyango pehedu-hedu kan kene dalam taposohkan kelsoh barang kini persah tabai debata asa irupi kita imo kenah roh ngo kita tabasa merkite kita sodip balik nanola idokon si Jakobus mula meroloate merende mo ia memoji debata. Jadi kene partua-partua sini kekelengan situ hunna kenah ngo kita dak roh mi debata jana mersodip tabasa tikan persah kita deket tikan senang pe kita. Ibas ayat 14 Jakobus mendokon mulalot kalak mersakit idi lomo pengendang kuria kasa kenah idi lo pengendang kuria ketika idi lot dengo masa tradisi mula lot kalak mersakit dak men terjolon itenggoi datu menenggoi datu berarti mengasangkan gegoh dunia. Jadi Jakobus mengajarkan mikalak Kristen ketika i asa ulang nenge mo mengasangkan gegoh dunia barang pedatu tapi kenah ngo mengasangkan gegoh ni Tuhan idi kala i kenah jolon mo itenggoi pengendang ni Tuhani pengendang kuria lako menodipkan kalak si mersakit imo petuduhkan kenah mengasangkan kuasa ni Tuhan ingo kita ibagasan pergeluhenta idokkan mango ketika isodipkan si mersakit idi yalunkan momina merkite gerar ni Tuhan idi mengalunkan mina mikalak si mersakit dak gabe kecemalan mango ketika idi tong mamo dak mina kanda tundai dak yalunkan merkite tabas-tabas dekat gegoh dunia nai ia jari si Jakobus mamo kalak Kristen ketika ini mula pe kenah memakai mina sebagai media pendauni taba kalak si mersakit kenah mo ialunkan merkite kita gerar ni Tuhani karena merkuasa ngo Tuhani lako pemalumkan karina kalak si mersakit sidang hidok taba kita merkitakan ayat n odango mergegohon dunia n asa Tuhani asa dak roh mo kita mi Tuhan merkite sodip barang KDP si masa i geluhta. Kena pertua sini kekelengan ibagasan ni Tuhan ta Yesus Kristus naik ibagasan ayat 16 so 10 alu ibaing si Jakobus ngo pandangan secara Kristen baku ningo kita mula mersodip bai Tuhan idi. Jakobus mendokon mula mersodip kenah ngo ibagasan cerep ni perukuran roh mi debata merkite mengakui dosa dekat mersi sasan dosa ibagasan Tuhan ini kasa kenah mengaku dosa kita mula mersodip imo asa tuhu-tuhu panting kita laku menghadap debata isada Yohanes sada ayat sibah mendokon tapi mula siap kudosanta be debata ketoken ngo ia janah adil gabe isasa ngo dosanta ninganna ipo panting kita ipas karina kegeduken nai kala sini pepanting debata imo kala si merpenguai mi debata roh ia ibagasan cerep ukur janah uwe isa sadosana asa gabe kala benar iya idokkan ngo ibas terpuen mergegoh kalohon ngo sodip kala si menguai debata jadi partua sini kekelengan tangkas ngo si beto mula mersodip kita mi debata oda ngo kata sodip idi itengan debata tapi kala nango sini tengan debata mula roh kita jelma mersodip ibas cerep ni penarihan deket menguai kita mi debata mergegoh mo sodip ta idi menguai mi debata merlapatan manguai menguai kita pelin lemo atena sambing mo nasaut inggeluhta oda lemo onta terseget kalak si menguai debata isukutkan si Jakobus ngo ibas terpuen bakune Nabi Elia tikan mersodip iya mi debata mertuhu-tuhu ngo isodipkan asa ulang roh udan gabe oda mo tuhu roh udan i tengah 4 tahun dekahna ngo kesai mersodip no lamo iya nai roh mo udan ilangit inai gabe ibareken tanoh imo hasilna kasa yaloi debata sodipna idi imo kumerna kalak benar ngo si Elia ijolo ni debata jana menguai debata kumerani dak senteng janah benar mau kita di hadapan debata partua sirga kelengan bagasan kali Tuhan ta Yesus Kristus lot mau piga hal sinaing pesakan kata ni Tuhan ta taba kita merkiteken terpu enda imana perjolo dak mersodip mo ibas karina perdalanan ning geluh ta
tekan persah kita, tekan lolo ukurta, tekan mersakit kita, tekan juah-juahan pe kita deket karina mutupeh ibas karina ngeluh tadak mersodip kita mi debata. Bagi kata ni Tuhan ta ibas sarat Tesalonika 5 ayat 10 pitu sosmi 10 aluh mendokkan janah ulang mengadi-ngadi mersodip, mendokkan majalo matangkup mungkin kemernakan karinana idi ingo ipergedo debata bain denenai si ingo ibagasan Kristus. Na peduakan pertua-pertua dak si pejolo mo sodip ibagasan geluhta mengido pengurupi bayi debata ulang nemo mengande migegoh perdagingan deket gegoh dunia. Na patelukan mersodip mo ibagasan dom kepercayaan bayi Tuhan ini. Yesus Kristus mendokkan ibagasan Matius 21 ayat 22 ay barang kade sambing pe ipido kene ibagasan sodip dene jalon dene ngoi asal mau percaya kene. Na empatkan pertua-pertua debata bapanta sini surga oda mengidah kata-kata si kita ruapkan tapi mengidah kedirintango kenah benar imo merkitekan roh menghadap tabangsa bagasan cerap ni perukuran janah panting ninganna mengendakkan deket menguai lemo atena sambing mo nasaud ipergeluhenta kumernani ulang nemo biar kita mersodip karena odang kata-kata sini perlukan itu hanta. Pelimakan partua-partua mergegoh ngesodip kalak benar mula madeng mergegoh sodip ta berarti madeng kita benar oda deng benar kita hadapan Tuhani janah madeng kita benar mengidokan mi Tuhani. Yakobus 4 ayat 3 mendokkan janah mula pe ipido kene tapi oda ngo mencalo kene karena salah ngo tujun dene mengidoi ai kesenangan ukur deket kesenangan diri dene ngo ipido kene kemernai partua-partua ulang kita salah mengido ulang gabe kesenangan ukur tak deket kesenangan dirinta si pido bayi Tuhani tapi kademo sini perlukan ibas ngeluhta imo si pidokan bayi Tuhan idinai ibagasan cerap ni penarihan bersini perukuran kita roh mi Tuhan ini pertua-pertua sedikit kelengan ibagasan karena Tuhan ta Yesus Kristus nagabe perpodi kalohon kebagahkan kami mau sada cerita namar kedebun mi terpukta sidaren ibas sada puta lot ngo mergerar si bulan kedek dengo iya nai mula ikuria sekolah minggu dengo iya tadi ngo iya reba inang na isapo juma janah jolmit mideleng tukang si pekedek deng iyang kasah ngo iya mengurupi inang nai geut ngo iya merdakan menapu deket si debanna nai sada tiki kemerna odalop nenge seban laus mo iya menulusi ranting-ranting mirambah gambar sapona idi hanjar-hanjar ipupulung iya mo ranting-ranting idi mahan sebanna sidang pepulung kena seban idi iya men terjumpa mo iya deket biahat tersengget mo iya ninganna menggirgiri janah biahat NP makin ipejolmit dirina naing menjerngem si bulan endah naing ninganna menggirgiri idi iya ipepecong si bulan mo matana ninganna mersodip mo iya bayi Tuhani janah nina mo Tuhan Yesus pasu-pasu mo panganen amin. Pertua-pertua imo kesasodip ibetoh deng karena ideng mamo kesa dapat ukur natikan sekolah minggu iya deket tikan mersodip isapona rebakkan mangan ba inangna tapi tikanna idokkan iya amin na ibu kamu matana ningan nambiar meter iidah ngo nggondauh laus biahat idi nai lojang mo iya misapona mendahi inangna. Pertua-pertua sini kekelengan kadeng ngo sinang idokkan tabak kita merkitakan ceritain imo sinai dok kenena oda ngo kata-kata sini tengen debata tapi perukuran ngo sini tengenna tuhun ngo salah ngo sodip si bulan idindai iya ngo naing ipangan biahat tapi gabe sodip mangan ngo sodipna tapi kemerna si mengidah bagus ni perukuran ngo Tuhani ibetoh ngo perukuran si bulan asa itolong Tuhani iya asa ulang gabe ipangan biahat iya kemernai dak mersodip mo kita bayi debata ibagasan nasa ukur tanai imo sakat kata ni Tuhan ta pasu-pasu Tuhan ta mo kita karinana merkitekan katana amin mersodip mo kita liasate mo Bapa sini sorga ibagasan katamu
nanggo kerengkohkan kami, napa sengetkan kami asa dak tuh mo Tuhan kami mersodip ibagasan nasa purukur naminai. Janah merkiteken sodip ini Tuhan dak mengande mo kami tabakono, dak kubagahkan kami mo karina sirencet ibagasan pergeluhan nami. Bagi di Bapa sini sorga, karina simtukahun katamu asa keberak masu keberak tong mengurupi keberak tong ki perjinampu Bapa sini sorga. Kubetoh kain Bapa sini sorga, ampuni ngutuh dosa-dosa nami, ampuni mo kami Tuhan, asa ndorok kujalok kami masih hatimu ibagasan geluh nami, ibagasan Yesus Kristus bersolip mo kami bahamu Bapa sini sorga. Amin.